Os ydych chi? Ydych chi'n iawn? Iawn. Iawn, right, gwych, da iawn. Wel, rwan te, heddiw, beth dyn ni'n mynd i wneud ydy, dyn ni'n mynd i sôn am trefn eich bore. Trefn eich bore. Beth sy'n digwydd yn y bore? The order of how you do things yn y bore. Ac felly, cwestiwn cyntaf fan hyn ydy, faint o'r gloch wyt ti, neu da chi'n, faint o'r gloch wyt ti, o da chi'n deffro? Yn y bore. Faint o'r gloch ydych chi'n deffro yn y bore? Faint o'r gloch, right? So in that order, faint o'r gloch ydych chi'n codi? Although looking at some people, they actually get up before waking up and dyna fo. Faint o'r gloch ydych chi'n deffro? Faint o'r gloch ydych chi'n codi? Faint o'r gloch ydych chi'n molchi? Right? Molchi. Molchi ydy to wash yourself. Golchi is to wash something else. So golchi llestri, but molchi wash yourself. Cael cawod. Have a shower, cael bath. Gwisgo. In that order, you wouldn't get dressed first and then have a shower. So gwisgo. Gwneud brecwast. Gwneud brecwast. Bosib dweud paratoi brecwast hefyd. Iawn, okay, gwneud brecwast. Bwyta brecwast. Bwyta brecwast. Mynd i'r gwaith. Iawn, mynd i'r gwaith. A wedyn, mynd ar ydy to take. Mynd ydy to go, but mynd a ydy to take. So mynd ar plant i'r ysgol. Take the children to school. Mynd ar ci am dro. Take a dog for a walk. Mynd ar gŵr I fel y train. To catch the train. Because you mix these up. You can say, mynd ar ci I fel y train. Yeah. Mynd ar gŵr i'r ysgol. Mynd ar plant am dro. Right? Combinations gwahanol. Yeah. A dych chi, wel, fel arfer, usually, fel arfer, dwi'n deffro am chwech o'r gloch. O'r gloch. Dwi'n deffro am chwech. Dwi'n deffro am chwech o'r gloch. Neu dwi'n deffro am saith. Dwi'n deffro am hanner awr wedi chwech o hanner awr wedi saith. Half past. Dwi'n deffro am chwarter wedi chwech o chwarter wedi saith. A quarter to ydy chwarter I. And usually you have a treigad meddwl, soft mutation, but with chwech and saith a gwyth a naw, dim problem. Felly, chwarter wedi chwech, quarter past six, chwarter I chwech, quarter to six, chwarter wedi saith, quarter past seven, chwarter I saith, quarter to seven. Felly, pawb o'r top, faint o'r gloch? Faint o'r gloch? Da chi'n? Da chi'n? Deffro. Deffro. Right, so waking up defro, it's that kind of word. Defro. Defro. Like the people who wake up with cereal and orange juice and they go leap of the bed and they go defro. Un, dau, tri. Defro. Okay. Faint o'r gloch ydych chi'n deffro? Faint o'r gloch ydych chi'n codi? Faint o'r gloch ydych chi'n codi? Molchi. Faint o'r gloch ydych chi'n molchi? Faint o'r gloch ydych chi'n cael cawod? Faint o'r gloch ydych chi'n cael cawod? Faint o'r gloch ydych chi'n cael bath? Faint o'r gloch ydych chi'n cael bath? You may have both. Fetish about being clean. Faint o'r gloch ydych chi'n gwisgo? Faint o'r gloch ydych chi'n gwisgo? Faint o'r gloch ydych chi'n gwneud brecwast? Faint o'r gloch ydych chi'n gwneud brecwast? Bwyta brecwast? Faint o'r gloch ydych chi'n... Faint o'r gloch ydych chi'n bwyta brecwast? Faint o'r gloch... Sorry, we'll leave out the faint o'r gloch for now. Just mynd i'r gwaith. Mynd i'r gwaith. Mynd ar plant i'r ysgol. Mynd ar plant i'r ysgol. Mynd ar ci am dro. Mynd ar ci am dro. Mynd ar gŵr. Mynd ar gŵr. All right. I ddal y tren. I ddal y tren. So, felly chi'n gallu fel arfer dwi'n codi. Fel arfer dwi'n codi. Am. Chwech. Chwech. Okay. Wedyn, beth yw wedyn? Afterwards. Wedyn, dwi'n molchi. Right? Wedyn, dwi'n gwisgo. Wedyn, dwi'n gwneud brecwast. Wedyn, dwi'n bwyta brecwast. Right? A wedyn, dwi'n... Bosib ei brwsio dannedd hefyd. Ond wedyn, dwi'n mynd ar plant i'r ysgol a pob math o bethau felly. Iawn? Okay, so, your daily routines. Iawn? Fe, nawn ni edrych ar y ddeialog sydd gyda ni fan hyn. Trowch dros y dudaled. Ac mae hyn yn digwydd ar y radio. Mae rhywun yn ffonio mewn. Right? I siarad ar Radio Cymru. Felly mi'n dweud, bore da, croeso I sioe arwel ac awel ar Radio Cymru. Mae hi'n hanner awr wedi 9,
Ar y ffôn mae Catrin Williams o Fangor. Helo, Catrin. Bore da. Rwan te, Catrin, be ydy bore normal i chi? Be ydy bore normal i chi? Fel arfer, dwi'n deffro am hanner awr wedi 5. Dwi'n redeg 5 milltir. Ia? Okay, dwi'n redeg 5 milltir. Wedyn, dwi'n cael cawod. Dwi'n deffro'r teulu. So, not to wake herself up, but to wake the rest of the family. Dwi'n deffro'r teulu am 7. Yn gwneud brecwast, yn mynd ar plant i'r ysgol, yn mynd ar gŵr i'r gwaith, yn mynd ar ci am dro. O, a wedyn, dwi'n nofio 5 milltir. Felly, amser prysur. Busy time. Amser prysur. I mean, eitha prysur. Eitha prysur. 1, 2, 3. Eitha prysur. So prysur iawn, but eitha prysur. Right? But on weekends, perhaps she runs up Snowdon. Dwi'n mwyn rhedeg fyny lwyddo, felly ddim yn siŵr. Felly, gewn ni wawr yn so. O top, bore da. Bore da. Croeso i sioe Arwel ac Awel. Croeso i sioe Arwel ac Awel. So you need to hit your R's in order to make those two names be distinct. Arwel. Arwel. Awel. Awel. Dyna ni, cos Arwel ydy enw bachgen, Awel ydy enw merch. Ydych chi'n gwybod beth i ystyr Awel? Breeze. So a breezy person, right? Okay. So Arwel ac Awel. Ar Radio Cymru. Ar Radio Cymru. Mae hi'n hanner awr wedi 9. Mae hi'n hanner awr wedi 9. Ar y ffôn, Ar y ffôn, mae Catrin Williams o Fangor. mae Catrin Williams o Fangor. Helo, Catrin. Helo, Catrin. Bore da. Bore da. Rwan te, Catrin. Rwan te, Catrin. Be ydy bore normal i chi? Be ydy bore normal i chi? Ddim normal, yn normal. Normal. I am, okay. Fel arfer, Fel arfer. I hit the R at the end of arfer. Fel arfer. Fel arfer. Da iawn. Dwi'n deffro Dwi'n deffro am hanner awr wedi 5. am hanner awr wedi 5. Dwi'n redeg 5 milltir. Dwi'n rhedeg 5 milltir. Wedyn, dwi'n cael cawod. Wedyn dwi'n cael cawod. Dwi'n deffro'r teulu am 7. Dwi'n deffro'r teulu am 7. Yn gwneud brecwast. Yn gwneud Yn brecwast. mynd ar plant i'r ysgol. Yn mynd ar plant i'r ysgol. Yn mynd ar gŵr i'r gwaith. Yn mynd ar gŵr i'r gwaith. Yn mynd ar ci am dro. Yn mynd ar ci am dro. A wedyn, Wedyn, dwi'n nofio 5 milltir. dwi'n nofio 5 milltir. Amser prysur. Amser prysur. 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 Eitha prysur. Eitha prysur. A dyna fo, dyn ni wedi cael amser prysur bore yma. Hwyl fawr. Wel. Dyna chi, Mr Williams. Diolch, Nas. Iawn. Da chi'n brysur heddiw? Ydyn. Faint o gloch da chi'n dod i'r ysbyty yn y bora? 8 o'r gloch. A faint o gloch da chi'n mynd adra? 4 o'r gloch. A beth da chi'n neud wedyn? Wel, wy'n siop ar y ffordd adre. Weithiau wy'n cael te dy ffrind. Wedyn wy'n ôl i'r tŷ. A wedyn? Weithiau fe'n glynhau'r tŷ. Chwrdd teg i chi? Ac weithiau wy'n edrych ar y teledu. News at 6. Wedyn wy'n neud swper. Swper just i chi? O na. I Colin hefyd. Colin? Ie. Nas. Nas. Ie, Mr Williams. Pwy di Colin? Colin. Y cariad, wrth gwrs.